assalamu aleykum bandiraɓe heeɗiɓe, amen calminone inde Allah joom jaam o. jiɗɗo yimɓe fof nana kadi jaɓa lawol peewal ngol lelnigol beele ina mbawa dañjude e makko jaam celluɗo ha abada. amin belti no feewi eko min mbawi artude hande jokkande on yewtere mon lawol peewal. kala ɗo wawi wonde e jewte men e bindi ceniɗe he, en jii e wonde Allah ko ceniɗo, ko pewɗo kadi wawa hoddude e bakkat. en jiino kadi Allah ko kewɗo moƴƴere, ko jurumdeero. ɗum ko hunde welde no feewi e men, sabu jiɗɗen ko yurmede. sabu enen fof en tooñi Allah toñange mawge. goofi men e bakkatuji men ko hunde nde yoɗani e yeeso Allah, te so Allah yurmaki en, enen fof en kalkoto. hande noon en gandimo jangude tindi ɗi jomiraɗo Yeesu tindanno yimɓe ɓe. ɗin ko tindi ɗi ganduɗa ina jangina en ko fayti e yurmede Allah e no bakkudinoɓe ɓe mbawirta hebde nden yurmede. e tindol gadnol ngol ina waɗi yimɓe ɗiɗo. heen goto heeɓi yurmede Allah, goɗɗo o heɓani. gadano o jeeya koye landa farisa en. wadde noon ko bawnoɗo torade, ombo hoora, ombo yaltina askal, ko diiniyanke e gite yimɓe ɓe. goɗɗo o noon ko dendinowo juuti, ko bakkudinowo e gite yimɓe ɓe, sabu ko ɓuri heewde rendinoɓe juuti ɓe gonno ko yimɓe oñiɓe. wadde noon kettoɗe tindol farisa o e nangowo juuti o. bindi ɗi mbi, Yeesu tindani kadi hooliɓe peewal mumen, dutti jawi woɗɓe ɓe ngol ɗo tindol. worɓe ɗiɗo meeɗi yaade to galle Allah to ngam torade. heen goto ko farisa, goɗɗo o ko dendinowo juuti. farisa o dari bange woni e torade ɗum ɗo. ya Allah, mboɗo yettuma e komi nandani e yimɓe heddiɓe ɓe, hono heɓtoɓe ɓe, oñiɓe ɓe, jinoɓe ɓe, walla ni oɗo dendinowo juuti. min mboɗo hoora yontere fof laabi ɗiɗi, te mboɗo aska kala ko dañmi. dendinowo juuti o lusindi, huli hay hoynade asmana o, yungini woni e wiide, ya Allah, yurmomi min bakkudinowo o. mboɗo wi on, ko on hoddi e peewal, kono wona oya. ngati kala mawnikiniɗo yandinte, kala jankiniɗo mawninte. holi ko jomiraɗo Yeesu yiɗi haalde nde tindi ngol ɗo tindol daɓɓol. e raɓɓiɗinde ko ɗum ɗo Yeesu wonno e wiide, ma Allah yurmo yimɓe jaɓɓe oñaare mumen e yeeso mum ɓe, kono o yurmotako yimɓe sikkoɓe koye mumen ko fewɓe. ko ɗum bindi ɗi kaali nde ɗi mbi, Allah ko dumtiɗo faariniɓe, o rokkata moƴƴere makko ko yankiniɓe. ko yimɓe ɓe teddini ko, Allah ko ɗum huti. Allah wawa jabde yimɓe miijotoɓe mbiya, min komi neɗɗo pewɗo, mboɗo juula, mboɗo hoora, mboɗo aska jawdam, mboɗo yaha jama, mboɗo yaha galle Allah, mboɗo waɗa ɗum ɗo e ɗum ɗo. mbele on mboɗo ina weli Allah? ala. Allah yiɗa geɗe gummiɗe e mawnikinare. Allah huti ko ɓernde mawnikininde. ciftore Kayin, afo Adama, jinnoɗo ɓattorade Allah e feere hoore mum o. mbele Allah jaɓanimo sadak makko o? ala. Allah jaɓananimo sadak makko. te Allah waylaki. ha joni Allah wawa weltade golle neɗɗo, sabu golle men timmani e yeeso makko. Allah yiɗi ko ganden ken bakkudinoɓe. mbayenno o dendinowo juuti biɗo, ya Allah, yurmomi min bakkudinowo o. ko ɓernde wayde noon Allah yiɗi. kono o huti ko yimɓe sikkoɓe koye mumen ko kañumen ɓuri woɗɓe, hono no o farisa piitiɗo becce mum wi, ya Allah, mboɗo yettuma e komi nandani yimɓe heddiɓe ɓe, hono heɓtoɓe ɓe, oñiɓe ɓe, jinoɓe ɓe, walla ni oɗo dendinowo juuti. farisa o andani e wonde ñande ñalawma ñawore Allah fondata en e bakkudinoɓe, kono o fondata en koye laawol makko ceningol timmungol ngol. laawol makko ngol ganduɗa wi, so neɗɗo woofi wotere e jamiroje sariya ɗe, hay so rewi keddiɗe ɗe fof yani. ngati biɗo woto jin o, ko kañum kadi wi woto war hoore. e nder ɗum, so tawi a jinani kono a wari hoore, a woofi sariya o. mo jinani fini laawol gotol tan, woofi laawol Allah, te jomum wawata wondude e Allah aljanna, sabu bindi ɗi mbi, hay hunde ko tunwi natata toon,
gollotoɗo ko harmi wondude e fenande ne kay natata toon. Ko ɗum waɗi bani Adama en sohlude yurmede Allah. An keɗiɗo hande, beela a heɓi yurmede Allah hono no oɗo dendinowo juuti e ngol ɗo tindol ni. So ɗum ala, beela ha joni ka kewɗo peewal hoore ma hono no oɗo farisa ni. Joni noon e saha mbo keddoriɗen o, jangen e linjilu Luka e simore 15 nde ha jiyen no Allah heewiri yidde e yurmede. Bindi ɗi mbi, rendinoɓe juuti e bakkudinoɓe fof ina ɓadotono Yeesu ngam heɗade ɗum. Farisien en e sariyankoɓe ɓe ngoni e ŋormade ina mbiya, o jaɓɓotoɗo bakkudinoɓe ina ñamde e mumen. E nder ɗum o tindaniɓe ɗum ɗo: so tawi gooto e mon ina jogii baali 100 te majjirama hen gootu, mate wona woppat 99 keddiɗi ɗi nder ladde, yiiloyo majjungu ngu ha yiita ɗum. So o yiitingu, o towirangu weltare. So o hooti galle makko, o rendina sehilaɓe makko e hoddiɓe makko, o wi ɗumen, beltoto ɗe e am ngati mi yiiti mbaalam majjunongu ngu. Hono noon mboɗo wi on, weltare wonore dow asman so bakkudinowo gooto wattimo hoore mum nde ɓuri wonande toon 99 fewɓe ɓe cohlani wattade koye mumen nde. Walla so tawi debbo joom buuɗi 10 kaalis danejo majjirama hen gootu, beele huɓɓata lampa fitta galle o yiiloro hakkille mum ha yiitangu. So yiitingu, o rendina sehilaɓe makko e hoddiɓe makko, o wiya, beltoto ɗe e am ngati mi yiiti mbuɗam majjunongu ngu. Hono noon mbeɗa wiya on, ko noon maleykaji Allah ɗi beltorto e bakkudinowo gooto baajtiɗo hoore mum. O wi kadi, meeɗi wadde gorko gooto joginoɗo ɓiɓɓe 2 worɓe. Miñiraɗo o wi baaba o, baaba, tottam gueɗalam e ngalu he. Baabiraɗo fecciɓe ngalu mum. Waɗi balɗe seeɗa, miñiraɗo o rendini ko joginowo fof, ɗannani leydi goɗɗudi, ulli toon ngalu mum e gueɗe kantoriɗɗe. Nden o fiɗɗi heege bonga ari e ndin leydi. O fuɗɗi tampude. O jokkodiri e gorko gooto jeyaɗo e ndin leydi. On ƴettimbo omo aynonoyo ɗum bamɗi tugi. O muyanoma hay ñamde cinde ɗi bamɗi tugi ɗi dokketenoɗe, kono o heɓani. Nde hakkille makko arte makko, o wi hoore makko, no foti gollantoɓe babam ñamata ha goppa, min mbeɗo maayi ɗo heege. Mi hotat galle babam mi wiya ɗum, baaba, mi tooñi Allah, mi tooñima. Mi natti handude e wiyeede ɓiye, jaggiram no gooto e gollantoɓem ɓe ni. Ɗon tan o ummi o fayi to baaba makko. Baaba o soynimo to woɗɗi, ɓernde mum heewi njurum, dogi fiili e makko urnimbo. Ɓiɗɗo wimo, baaba, mi tooñi Allah, mi tooñima. Mi natti handude e wiyeede ɓiye. Kono baaba o noddu sarwoɓe mum ɓe wi ɗumen, njawno ɗe gaddoye wutte ɓurɗo yodde o, ɓornon mbo. Mbaɗanemo feggere e feɗendu, mbaɗnon mbo paɗe e koyɗe. Gadde gayel paygel ngel kirson ɗum. Ñaamen beltoɗen, sabu ɓiyam oɗo ko maynoɗo wurti, ko majjunoɗo yiitama. Tan ko ɗungu ngu fuɗɗi. Ndeke on saha mawniraɗo o wonno ko gese. Nden o ari ha o fandima galle o nani gaaci e duƴƴe amoɓe. O noddi gooto e sarwoɓe ɓe, o namni ɗum ko ɗe dille ngoni. On wimo, ko miñi arti, baaba ma wari gayel paygel ngel, sabu Allah yoltimo e dow jam. Tan mawniraɗo o tikki, sali nadde galle. Baaba makko yalti woni e tefdembo. O jaabi baabiraɗo o wi ɗum, min mboɗen gollanoma ɗiɗo duuɓi fof. Mi meeɗa salade yamirore ma, a meeɗa rokkudemi hay ɓotel ko mbaranmi sehilaɓam. Kono ɓii oɗo bonnoynoɗo ko gurdanoɗa to rewɓe yeeyoɓe tebbuli mumen arta tan mbarana ɗum gayel paygel ngel. Baaba o wimbo, ɓingelam, an gonduɗa ñande fof koye am, ko jogimi fof ko an jeeyi. Alay sago noon beltoɗen mbeytoɗen, sabu miñi oɗo ko maynoɗo wurti, ko majjunoɗo yiitama. Ɗum ɗo ko tindol belgol, kono eɗen poti andude ko Allah yiɗi wiide en e ngol ɗo tindol. En ji e tindol he worɓe 3. E nder tindol he, baabiraɗo annaminta ko Allah. Miñiraɗo e mawniraɗo gannuminta ko yimɓe ɓe jiida e sifaji mumen. Ko adi fof, miijtoɗen seeɗa e miñiraɗo dewnoɗo e belanteji mum to leydi goɗɗundi to. Holi ko heɓnombo?
en jiino andiri o tooñi Allah e yimɓe fof. Bakkat makko o mettimo no feewi. Ko ɗum waɗi o tuubi o wi, mi hootat galle baabam, mi wi ɗum, baaba, mi tooñi Allah, mi tooñima. Mi natti handude wiyeede ɓiye, jaggiram no gooto e gollantoɓem ɓe ni. En jii hono no miñiraaɗo o woppiri bamɗi tugi ɗi hooti galle baamum. Baabiraaɗo one holi ko waɗi? Mbele o sekani ɓiyi ko bonnoynoɗo ngalmum o? Mbele o jaggirimo no gollantoɓem ɓe ni? Ala, Yeesu wi, baaba o soynimo to woɗɗi, ɓernde mum heewi njurum, dogi fiili e makko urnimo, wi sarwo mum ɓe, njawno ɗe ngadduye wutte ɓurɗo yodde o ɓornonmo. Mbaɗanemo feggere e feɗendu, mbaɗanonmo paɗe e koyɗe, ngadde gayel payngel ngel kirson ɗum. Nyaamen beltoɗen, sabu ɓiyam oɗo ko maynoɗo wurti, ko majjunoɗo yitama. Holi ko poɗɗen andude ɗum ɗo fof? Poɗɗen andude ko jomiraɗo Allah waykino o baabiraɗo hewde yurmede. Yimɓe fof tooñi Allah mo ganduɗa ko kañum tan haandi e teddungal. Allah ina yiɗi bakkudinoɓe ɓe, kadi ina yiɗi yurmade ɗumen. Kono o fadi ko kala bakkudinowo tuubɗo bakkatum rewi e laawol peewal ngol lelningol. Ko faati e mawniraaɗo o noon ko hunde hawnide. Mawniraaɗo o teddinano baaba mum. E nder dumun o gollani baaba makko o meeɗani famde yidde mum e moƴƴere mum. Ko ɗum waɗi mo wiide, min mboɗen gollanoma ɗiɗo duuɓi fof, mi meeɗa salade yamirore ma, a meeɗa rokkudemi hay ɓotel ko mbaranmi sehilaɓam. Mbele on nani ko mawniraaɗo o haali ko? O wi, min mboɗen gollanoma ɗiɗo duuɓi fof. Kono mawniraaɗo o andano e wonde baaba mum yiilanno ko ɓiɗɗo gollantoɗo ɗum no maccuɗo ni. Baabiraaɗo o yiɗno ko ɓiɗɗo jiɗɗo ɗum e nder ɓernde mum, beltotoɗo e sago baaba mum. Ha hande ko ɓuri hewde bani Adama en mbaykina mawniraaɗo o ni. Ɓe mbadi koye maɓɓe tan ko maccuɓe Allah. Kono Allah yiɗa mbayen no maccuɓe ni. O yiɗi ko mbayen no ɓiɓɓe makko ni. Ko ɗum bindi ceniɗi ɗi mbi e ko fayti e kala gonɗinɗo Yeesu no joomi mum e dandowo mum ni. Konngol Allah ngol wi, ruuhu mo keɓɗon o wona ruuhu maccungaagu gartiranowo on kulol. Keɓɗon ko ruuhu baɗowo on ɓiɓɓe Allah, mbo noddirten Allah eɗen mbiya, Abba, Baaba. An keɗiɗo hande, holino jaggirɗa hoorema? Ka maccuɗo Allah? Walla ka ɓi Allah? Holino jiiruɗa hoorema e ngolɗo tindol? Mbele nanduɗa koye o miñiraɗo jaɓɗo toñange mum, heɓi yurmede baaba mum? Walla nanduɗa koye o mawniraɗo gollantonoɗo baaba mum no maccuɗo o ni? Allah yiɗa mbaya no maccuɗo kulɗo kalifu mum ni. O yiɗi ko mbaya no ɓiɗɗo jiɗɗo baaba mum, beltotoɗo e sago baaba mum ni. Allah ina yiɗma, omo yiɗi yurmadema no feewi, kono o fadi ko ha mbaccuɗa hoorema garta e makko. Ko ɗum annabi Esayi windi nde wi, jomiraɗo o ina fada waɗande on moƴƴere, te ummimo waɗande on yurmede, sabu jomiraɗo o ko Allah joom peewal, malu wodani kala ɗaminiɗo e makko. Allah joom yurmede e moƴƴere o nana fadma, mbele garta e mum no baabiraɗo o fadirno ɓiyum tokoso o, mbele ina arta e galle mum ni. Allah yiɗi ko mbaccuɗa hoorema tuuba. So a ardi noon e Allah, a yiilirimo ɗum ɓernde ma fof no fotiri, e goonga ma hawru e Allah, bayɗo no baabiraɗo kewɗo yurmede ni. Kono kala mawni kiniɗo ha welsindi yurmede Allah, waasi teddinde ɗum, on wawa ɗaminade hay hunde so wona ñawore Allah nde ganduɗa wondani e yurmede. On jarama e keɗgol mon. E yewtere men arore so Allah jaɓi, ma en jokku e Linjil ha jiyen no Yeesu wurtiniri mayɗo badnoɗo balɗe 4 e nder yanande. Yo Allah labɓinan on ko janguɗen hande ko fof, te ciftoron ko bindi ceniɗi ɗi kaali nde mbi, Allah ko dumtiɗo faraniɓe, o rokkata moƴƴere makko ko yankiniɓe.